Kumshi benta ban penya cekmat eka projek Green Economy Meghalaya. Ka Khasi Hills Autonomous District Council rengkat ke Jinget Trilang, bat ke Meghalaya Basin Development Authority, ke Sarkar Jela ha kalapui trek kulalengkot arhajar arpusau, kala penlong ya ke Jingelang ha ke State Convention Center. Ka Green Economy Meghalaya kadai ke projek ban penek pensa ki klau ki betap, baka council kan ada ke Jingerap pisai ki nongrep ki bayadai ki klau. Habakran Nikilat Patai Kubor, wa peniat sing CM, Chief Executive Member ka KHADC. Ulito bagane ke projek kan long kajinge trailang hapren ka KHADC, ke MBDA, bat kajinge sno akti lang da ka Rabo Bank Akon, bat ka Yora Ecological Private Limited, ki banang rong ba Delhi, ban penurlong yang kajing temu. Uba peniat sing CM ulito ba haduk menta ladon arpu prangut kinong rap, ki beladat ban register na kebenta kan ke project. Bat ukermen ru ban kini kan long nuksa na kebenta ki weipat kinong rap. Bagian wan cakmat ban syem gisin jam ban sumar yaki klau ki betap. Ini ka meeting la host daka Khasi Hills Autonomous District Council. Kumju daka jingat Trailang collaboration bat ka MBDA ka Meghalaya Basin. Nakamenta kanika way ka jingtmu ka thong ka bagidan. Kata tika program syabhang ka Green Meghalaya Green Economy Meghalaya. Te kanika jingtmu hi ka long ba kumno ngin penne pensa yaki klau ki betam pat kumju ru mendai tang penek pensa ya klau nam taka jing mentoi habide baka leer ka bakhoi ni ban yo khamtam ban kejit ikani ka carbon ka ba ka leer ka ba snew henry kani ka approach lani kani ka sinjam ko pini shimenta ka compare ka longba ya kinu ki nongrep siki farmers ki bala ban sumar ba sedang bantung ding khamtam habide kanika agroforestry kumju ka ba kentup ru wat ikini ki nongrep latarpat se someret kwai la benong ki babun ki jingrap ki ba dan jingmut de se ke ba penlong ya ka klau ko betap yakini ru la kawar lang po kanika jingtumu jokani program but kumju ru wat yakini ki lau kentang dan ki cloud jong ki hima dan ki kikur ki babun kini ki private plantation ki badan te kani ru ka kenthop lang te ya kani laya sedang mentala kat tu kan ipor ko mapi la tip ni la don ka first meeting po district council te office jungi bat mentas ni khot lang ya Giant Hills bat ya Garo Hills district council te naki dabam lakyar kim dan lang hang ni henry naki hima ki awan bani shimenta magi kham khot bon ni khot shotang hima melim bat hima khairim kini ki hima ki ba kham he ba po rihasi te kani ka jingya trailang ka jungi kumba phitip kumbala kren benrap dai Pak Sampat Kumar IS ba ya kani jingtmu la trailang bat kanika development bank bangi om Rabo Bank ringkat bat kanika akon ne aira ka team professional team na po Delhi ya kaban pen urlong ya kanika jingtmu te nakalyang jungi kum ka dis council ngi so ba kanika deka aka initiative ka ba long dan kambha bat ka balong kongsan hadu kata hakanika juk ka pamenta kanika senam ka pamenta kham kerpang ru namar ba ngi pelet jingmut habide ban pendek pensa ka maryang te ka ba ar kumba pi juktip ka central act jong forest ka don ka state bat ngi ka council forest act ngi don kini baru ki jingtmu betang ban pendek pensa henry kani ka approach ka pamenta pat kani ka initiative ba thmai menta pat kalong bangin COEA ya gitu kiba pendek pensa maryang katakan ketika ke ba sultanat te mentang ni community baling ba kan ke meeting ke baar ke bingila yo ban long mentang sngi nget scam ngen sa lek ban ye kendu sikinong rap hi chaka ba per hang ni pori khasi jantia jungi bat Garo Hills ru khnang ba kinong rap kin la ban yo jing mentoi na kanika program ke jungi